Oke guys, sorry beberapa upload lagi, kemarin gue lagi sibuk ya. Tahu kali. Kobong mah, apa singkatan-singkatan anu aneh. Contohna, Tungon, Kang Manor. lonte, lontong jeung tempe. Jorok, cuma diorok. Politik, kalau mau dikritik. Kecil, kurang teliti. Delu, gede kau dulu. Sana deh. Ayo bungkus ini. Kurap, kurang rapi. Tahu aduk, orang mau duit. Sombong am. Oskadon, oba. Harolin, harmodol ulin. Kok masih dandan aja sih, Nis? Katanya mau nonton. Kamu tuh gak dandan juga udah cantik.